main ganteng kata logo tuh hidup. Sinang lau muliau asarak do Jesus au. Dan dope adong ngarni ngotau di tanu. Katus pesat pun namai lama dapotol sungguh. Hatani di bata mabuhani ulauta di bagasa porginon imana tersulat di Psalmin 150 ayat saya 1 ayat onom ujahama atongon itong ata. Haleluya, puji hamuma di bata di bagasan habadiodnai, puji hamuma ibana di hajat kajang ni hagugunai, puji hamuma ibana ala haguguna kana sungurungi, puji hamuma ibana hobar tu hinagurang ni hati pulonna. Puji hamu maibana mardongan suara ni sarune, puji hamu maibana mardongan arbab doot sordam, puji hamu maibana mardongan tali sayak doot martoro na marliat, puji hamu maibana mardongan hasapi doot tulila, puji hamu maibana mardongan ogung panggora, puji hamu maibana mardongan ogung panunggahi, sudina marhosa ikon mamuji Jehovah, haleluya, idosahna martang yang maita. Di babungu asli roham dohami Tuhan di tongan di bagason ima Tuhan inam jumolo malu jumolo ina nangolong kami sa tongatongani bagason sa tongatongani keluarga sa tongatongani 2 tahun talubu Tuhan sa tongatongani huriani ali Tuhan diakka tradisi manang budaya nami patupawan di bonan di hasutum ma panortoron tuluat pokyo Tuhan dalam nami lau mengapuli dalam nami membuat keluarga besaron bagi satami yang nampak dalam nami tolo bangu asa disudi sakap nasida Tuhan hobar tu pertuan na tuana ona bajur ho Tuhan ona batukon gugu nang pikir nasida terlalu begitu masugut Tuhan disakap nang tahin rohani sudi anakon di hujan nak kami pe dinapatoron nami mainan nami on dengan paridana persato kelani los marulu Tuhan diulang adat parsari maduaw ni natuatuam pos rohanami Tuhan liano muda amin asumuru isyakko liano mardatir Tuhan asa mardalan ulaw ni kubantu law na roham mardami sonang sudah kesunat orang Tuhan jala marulupuluk marlas ni roha dapat tua sudah akayanakon ni natuatuam nang dibasa parono pa Tuhan ina patobahana caraon pati bulhon harajomumon pasangapoko mo Tuhan humana marhuraja ni Jehovah Tuhan nami molo pe patobahana caraon Tuhan dada alani hinauli manang hadon nami ali mga sahok ko mahami asiruham say pasu-pasu majal sobdangi mapunganon moliati marohanam liho sesa dosa nami daulangi marhite-hite Tuhan Yesus Kristus jalo matang yang pamujon nami amin. Berat yang menang kita serupna amang raja inang sorry pada na dulu kami jongjong waiso siapun yang suto masong nama wasi iya dia nasal poin na nami baru jumur takas de amang raja inang sorry pada dia lima sugut tahunot tama inang namion natakakolong namion ima asira uranipa puji tawor tu inganan pas tok ini alay amang raja inang sorry pada isom mahami mangido tuhangu pada duriyo asas secara tangiak kita asas secara tahi kita isom matikinam dari marsugo dari nauli dari gani laho mangkara dagago terlumuvi ma turaja ni hula-hula nami suasoni raja peradatan dan 2 tipe ketiyo amang raja mangido hami tidak salukna asawa kamu kami ibore ya suton ditang yang muna
Sehingga emak tuhat tadi bata nama masuk kita salubna tarlomo bimanang ibuannya suhuto. So kani mahata aku kasak kai bola zon. Wala tema. So nari pasatay ma tukang protokol. Membuat tani kodang mahasuto. Jara horas. Dia mau pakai nabi di sok kami jong kurang hasuto. Nang membuat tani kodang mahami. Mengiru mahamat kamu pakai nabi asal dulu tahu ngajo tu amat tenang tu dia mata. Kami apa? Mulati madamu pada nami tong dobe kami mangido tuhamu asa alur darong masa pangiran nami tu sarani upna perjalanan ke bata Kami. mulati ma tong dorong nami di hamuna ala takas do hamu ngolo di mangolay pangiran nami satong kutahan mangido tamu satong ma alur damu ma pangiran nami tu sahana mataraja do saharani atas surbaran nalit na dulu madam ma marati ma tong dihamu sosone ma dihita sa luna asa badang malihami godang mula-mula as perurang madok ko soga Mulati madiham ko dinami asa datang matok di kami godang problemi badang mali kami godang mengaliat anggiat tunggiat penggabiat pemerasan di kami nasa kasuhudo Kami apa kami? jadi wanita kata kata berhusik Kami apa kami?
Mati ma dia pada nami kita kasdo di bagian nami kita kasdo di hamu mati pada hamu asanak pe umunanya terterang tidak huma akio bila mati berharap asal ada mana yang kita berharap kasdo kita berharap wah biar bisa udah acara tadi seperti non cuma acara nomor malam terma nomor tibuna misi majuta bersumpah tadi nadong di Gunung di duduan sari batuan nani hormatan dia muna bona dia suton di sondro kami dongat tubuh muna lau manggohi gokon dohot jauh muna mau lihat ma di bungota mau lihat ma nang di tuata jadi songanido dia muna dongat tubuh nami dihita nomor dongat tubuh berjulu si bang idota tuamata nomor 2 di bata anggiat di masaut dihita asabadita mabagabe tumudan lo cita duan Arita magabe nama dongat tubuh ay takas dong kita masih bau duluan. So sama ni mak dihamuna bulan dia suto. Terlumubi mak dihamuna saduhuna poparan ni ina natahawlong yon. Habis ya dongat tubuh muna madok tuamu. Naik takas si ingodong muna. Natakas di kodong bro amuna. Jalan takas dia tu si kamu. Uzu di nguluna inokta nasarima tuon. Nung ngalibain pertanggungjawaban na sebagai orang tua mo na kinlek na. Dung dibarsahiton ni inok taon takas do di batuduha mo yan akot na do kolong muna. Alay jumpang matiki na sonari maruzungulu ma inok taon. Dakolan inok taon na manuntut lausudiduru di baradatan dituntut mahamuna yan akot na ahama na dituntut. Dahok matikiari nong binuhul dari marsugut taruhunot tama inong natarahulong yung tinganan para diyan na parsadok kinani. Dituntong mahamuna yan akon na patuduhamu ma bertanggung jawaban muna na terakhir sokon dia dohamu sebagai iyan akon manggohi narikot di parsari batuaw ni. Ikut takas doon pikiran muna. Kami na yang manosokot tuamu sari dosi dohonon namin. Anggo si baenon daktari dia nasorong mulubuha mululus roha dan dokter ukur ngagulat ke pengidang ukuran di paling kanton uleo alai mulus ada roha muna dan adong nasotupa alai unang lupa hamu mengido gugu mengido bisu lumobi madami nasihat Tuhan asa bergugu kamu berbisuk kamu lumobi madang mardame lau mangudahon ni langsung berhidima amang batara guru na humudul pertarias na malo anan yang manortor mahami lau mga dasodasi inang nawawalong ihamyon naik sopaw nami maamatan nomor 2 di bata asang giat tujulan na riyon ditupak ko na tong mula di panggabihan nang mula di parhorasan di saluhun na poparan ni ina nawawalong ihamyon asa jajur mula-mula may jajur mula tompa pabutan di punggana permulaan di Gorga amang pate nami baik damang melihat godang mula-mula las pada mula bang ma tu godang sopa-sopa. Asa naik kaya makpade nami dokter pemanggilu habi tuamu. Asa baino mo malihami godang sa purmarneme sa purmarorot. Anggia atong disaluhut na poparan ni ina nawawalong yamyon asa dopak marmeme anak dopak nang marmeme boru tudulun ngarion pada mo memak tu kodak si bane-bane kodak si wadawului asa anggia tudulun ngarion asa banero hanya makta debata asa begot tok sorama buah musuh sorama mulu disaluhut na poparan ni ina nawawalong yamyon laus pada mo mamang anggia berledia panggabian nang berledia nak perhorasan
Kaya muda bang ma tukondang mga dieti. Ay mga dina arang-arang dayon. Langsung bang. Jadi mau lihat mah sosok ini mah anak dokonon nabi tuh kamu dasar hukum pokoran ini na tahu long ya. Asa balga macam rumah balga tiap di sopo. Rumah gawe ina nam jumolo mo di ngosai itu gawe na kamu na pokoran na akan poso. Sisa datang yang pahidal pangidu tu mata nomor 2 di bata. Alam burang gawe si pikiran na burang nak silok ta tasibot tulau di pasar imatuan ni ilok tau. Asa dokonon nabi masong di dong ina tua-tua. Asana pura madoga birha purmai babai rara di saluhuna nasina kapan nirwata
Saya pasau tu maamata na bertua di bata. Asa ujungan nami matok terami asa naik pemak pada nami. Asa tinah membuat tio binaya batu penguatan. Baik damang bedi kami godak si tio. Laos podo muda mang ma tu godak kesehatan. Baik mama. Jadi saat itu dia mudah-mudahan. Matur mabor na kosong, bor na matua, bere itu bere, dot si matua ni bor, romamu, kaito, akalaya kamang baru. Namu raja di hulu nami nungarison habiaka kelimuna urmuna satu muna amang raja dihamuka raja di hulu nami sisa datang yang sisa pangilod kita agi yang matutu sisa datang yang kita di leho di Batama gugu dihita saluhuna dinalaho ngulahun ada kompar di pertuan ni naturamon jadi bersogo pe di nebo jungare ali netu kita di leho di Batama nak tiuri di leho nang hari pason bisu asabui marujung ulauni di bagasat dame dot horong nasian debata asal horong nai matutu song dokun netu tua asa sitor marakana rudo burunga nunga torong pamu hula nami mangiuma na kami burunga jere somoni marang jamu padang Dari dah. dia yang nortor maham dia lawa mamoda sodasi na tuo asa di na tuo sia mula sia turun topa Baida mengmarihan godang mula los berundang ma tugas sopa. Mau lihat ma perdana mi duli hong pagilon nami asal naik pe dinalaw mengalir mahami. Yan ako ni natutuwa din na mga dasodasi. Badang madihami godang mga liat. Godang didang-didang. Asa tunggang liat, tuti kena iro. Disubir ko parang ni natutuwa. Madidang dianak, madidang diboru. Las berunang ma tu godang mga leti. Badang maluri. Jadi modal ni batuk tunggang jauh pada nami, mak dia lalu berkait mak tentu nami. Dia nak tua asal kita mengerti biar tu penghatan. Badang majami sudah situ ulas berdurang mak tuan hatan.
ras monotroma parhudur sulakut ipon Roma amang daun tamuday ng Iko kato jojo muna. Mungaro kami iko ko muna. Bisa ko ber kami ima dia muna paparan ni Najwa Duon. Kalau ber kami sedado muna ring rosian pangaratuani. Jadi Ciron nami tu amuna aka dia mau gelengin ada tuan. Ingat dah kamu tutu di pura ni dah tuan. Nang dihatan itu atas sangai sena ingat dihatan ini dah tuan na kiro dah botak pasu. Jadi ima ingat tahu mai. Jadi noi pe amang permusik kami. Gabi atau gabi? Ada tortoran nami ngamon tuan. Baik kami berdamang majolo. Udah mulai dohot soka-sokai. Oleh dia mamang diulih kamu pagi don nami. Lapi amang lawan dalam mahani lawan mangaliat di patoni ada don. Beda mang kerja kami godang mangaliat di asal lihat pang kami lihat par orang tadi paparan itu tu. Begitu. bulan namin magodang namin. Hinahoy lang mo rin tiyo, hinahoy sa pangotang. Bedamang ngayon kami, godak sila ito, pado ba ito asa? Kami ang kami. Jodoh muna mangkulan hasuto semarga lutungi bunga sokam agia matutu jujulan nyayon bisa ada roha bisa dapat dabo maha muda saluhuna anak tuni nang rokok akak tulang dok nak tulang niba semuanya nang angkuh niba Usadi baru moting na dua-dua rohani bagi sini dua-dua lagi ke mana magai dia dua-dua mot ada huruf rohani itu atau semangat ini bila dua-dua lima tuanggi sebulan ini yang kau bangun ho tulang
Nunga sa tua inang bako. Ay di Kyoto be, kaya yung matokin na olo to marulu sa dalyo inang bako. Nangangkuk ma tulak ka sa bulok mo na. Dia majo tulak ay sa mga tupamangan ng bako. Iya ni mana. Ada itu horok kuma tua mata di bata antia matulang. Roh di buruk kau. Afis ada roha kamu duduk na orang bisa ada hukum. Lah mau bersama itu baru rumah tangga tidak ada hubungan. Ayo nggak ada tinggal hubungan bokor sebulan benang bahasa tu. Iro ubain naga betubu hatak kepada semua. Sebaiknya bisa kau dibalian. Anaknya butuh karena toras tibu dapat apa saudara. Lima tamu. Ya dua-dua balgain datang di rumah. Ubal gamma tiang sopo. Ngagabi. Tidak pokok. Ngagabi amma mula sali hukman au poso. Mau tutu. Asa do hong bakuse. Hata matokon mersiaru mahang. Makaniak tu Jehovah. Asa Jehovah. Mengabuli roh atau pikiran pula. Suatu doh dami. Dot holong nama si holongan. Ibu dah tulang kah? Ima tutu. Mek pepat denami. Nunga isok kami di kora-kora ni. Onanya siuton nami selotu. Lau mengordasi. Ya tua-tua nami. Asabai majuri hanya mang. Godang mula-mula. Baru udah mang godang sopa-sopai. Patuhan nami, mau lihatin mati kamu, nuai pe pangidon nai mamuset, baik matu dihanya manggodang pengadilan, ang dia penggabian, dia perhorahan, di koparan ni na tua-tua tenagyon, kadang mak. nami di sudi pangoleo muna di panggilan nami asa sasani suluma sahabat batean tido buli holena toho mari rodan di bulan nunga be kota si hami manotor hami
siapa parani punami lutung nagabi saluk na hita nama syaholongan tanungobi di hamuna punani asuton liling mahita mangolu sa matu panggabian sai totongan nama Tuhan pada kami tidak bertiup dan pamhatan bedamang dihami godam sekiotio no bedamang do hasaran Hamatu Parhundu Sulai Sabungan Semamora Dok Hutabat Dok Shopping Roma mau Rajanami Matuk mau jadi pemakaman 13 ala pangilala do asido kurong na mga liho pasu-pasu di hita do kay pasu Uyo hita berkumu di Gagason, Gagasan Tikion di Bertuaun ni Ina Natahau di hamuna seluruhnya karena mobil makin operina dua setiba umur tingong na dua hai be makilala do di pas-pasun di bata natawa boy tapasa na buhita karena mobil makin alang sa mga konidongan na kini mulai lungar sahid yon na dua di batari roh kamudo haulion ni rohamu laho mga dovi sahat tukar modino dari dua kamanga kaito titikyon di batari roh kamudo kolong muna tada namar na dua hamu asima rohani di bata titik na negro lalu dilihat di hamsal hu naga jangi umur di pasu-pasu ni ulamu salhuna asabui hamu mardame marlas roha terlumumi maju dokter yang masuk martangiak kita tutuhani asa dilean ari natiu asabui ulah honota taringo tu baradatun tu persa sari matuau ni nataho ima apala natakas si bagi dota tulibat asong na yung ina dua asa bali tengah bagabi tumudan husita dua ari mudo gabi eta kasto di kami hamu nasi baulu pinati pokudung bali to pinitabian tusi hamu saluhuna pinoparina dua tuaun tusi ma ato dapotan pas tahun saat jolu saat matu saat tanah nunggu saat naik hatana udi hatana naringkan di pasar tami siang silai sabungan kau semua orang kamar pengundak kopi saat mau tubang kabian sahur nak tubang orang mulai beliau permisi kami ala ning manok memahami asa siajun mah mula-mula siajun mah mula topa baik mari hamil kota mula-mula las pada muda mang matu kota kau oleh ada mama baik be ada yang mengajiak mahami Anggiak mah dia perhurasan pagabian di pinopar di saluhuna ina nani holong narona yo bae marihami amang godang mengajiak do ramang arba mah beda mah
hinahuma buat tio di bayi ma panuatan bayi mari hami udah tio lah semua ma tu kesehatan. Acara selanjutnya dihamu Bariban kami Sudima Nasa Bariban. Ah, biar mani. Sisa ada tulang kau kita tutulak tau. Oke mak. Salam Itu dah. Jadi mau lihat ma di duluan na Sarima dua. Baru-baru kau kita maduk mau lihat itu Tuhan ta. Ada jakau daun daun. Ada terlubu bima. Ada pakai pasor tu kita sah kau ditikir. Jadi suak-suak ni mah kami di zon nungajong-jong hula-hula murah. Tok-tok kami mangilu tutuata. Asa tok-tok di dongane tuata kamu. Di bergugui di berbisuki kamu. Ale tok-tok magdami kamu. Lau mangulehon ulau tok. Adik pedang adong gupe buah-buah muna. Berhiti riwayat hidup menang dia. Modo kami takas doh boto kami. Tarsongo dia. Parpino-paron ni. Namboro namyon. Nakini nginok tate, sonari na boro namyon. Gabido na boron. Maranak merburu, marpahok pudi anak, marpahok pudi boru. Alayaw sugarina, boy gok sa kona dirwata sa rumatua manian. Alayak gobe. Anong gobe bere nami? Nauktugo niyan ang godi umur. Alaydang gobe marhas hotak. Berhijau do kami hula-hula muna mangido to mata na bertua di batang. Asa di pudian ni naporo namyon. Dito mas tuhat tama sirokka mitot dini bere nami dongan nagabi, dongan na mamora, dongan na saurong matua. Lalu saur-sauran nami ma hamun na salhu na paparan ni naporo namyon. Sama dito mina dua-dua. Asa rumah isu mapado-pado do rumah gorga. Kejamurura bulak nak tinorpana. Di pudian ni naporo namyon. Tabanyaka paparan na nongadongi. Saya situ buat anak Nabi Sumpahamu Nabi pasal sahi dohok buru na batas semeroha natu dohok paudaya nagabi si gajah umur berhiti paso-paso ni debata dalahu torok nak pinok para. Jadi soalnya mah apa pandai nami ada yang menoktor mahami mangodas-odasi bahkan ini naboru namyo asa siajur mula-mula tu siajur mula topa baik damang padihami gondang muda-muda pada muda mang ma tu gondang sopa-sopa baik mama. Neng manor termahami mengaliat ang giat sa atok Panginoon nami pasauto niya mata na bertua di bata. Dita betuhak ta masaluhuna di paparanin na puro namyon. Merliat-liat mapanggabian, merliat-liat ma anak perhorasan. Baik damang ma godang perdalan, godang mengaliati.
sahak matong saluhu nanian pangidwata pasauton niya mata nomor 2 di bata tok to bulahan nabi gomos pangidu Tuhan tak asa didok na dua-dua asa ti komeng gering bulung ngai rata-rata lau pasauton ulau para datang parsari baton ni na baru namyo di saluhu na akan nasinakapan ni rohamuna nasinakapan ni rohata saya pasauton maamata nomor 2 di bata asa saat masulu sa betok tubot tena Dilik mahamuda sa luhut na mangulus satu pagkabihan satu perhorasan. Asa naik pe amak pada nami. Naik kunjungan nami matur rami. Asa tinahu membuat tio dinai matu panguhatan. Baik damang balihari bordak si tio-tio. Tolu mudamak ma tu bordak hasatan. Alas motor ma ali-ali. Di duluan na sarimatua pada ketikyo son jong kami sian ale-ale alay sa tabi mamang sa tabi umma molo au sa sitong na di ngaku aku dang sian ale-ale au nya ala buturo au guru di tidak kodua sian met ko rito ko puso ito alay nga dito na one daw din na tambe at gari tiki di ha ipason na di dokon ako hatakon sa kababa to ilaki nga soto ko ali alay yung kuya anak kon na daw alay lunga di dokon ibana hak nga dumadokon ni dang boy ise manodani ala hak ni baru madokon na adong di rohani ba jadi idunay harorok idison kababa tayo na sa sitong na mulai siti madukon ko ang marali-ali to ko besi ni botok ko na mangarukay mahoy dai ko awali-alim sa sitong sin na me daw nung maburo ko dito duliaw yung kasi namin metak kababakan ang dia tutamuino iba macam-macam puji itu dulu na inardo tikti met ulu maro na nito kiko dirokod do itu ijo do maro na do itu tagiling do piao sa ingo jala sa tayo mara warni do ki siam maddo diaw takbo tumapay madokon sempurna warni terus doi marona do marona na ala na songonon me do piao na ju keleng do pamata ko na jodo jadi mulo marona na ulang tu beli ke boy do merdanan ang gulau mulag gitu do pay do kida to yo parola ko satu da sampai tu nama hasok mo tani bo tokki hasok pa maro imako gabi sa wadi jabu ni hala ko do amarorot para makko Konya dak kuripu na asing paredaw ko so nuri paredaw ko sito apalay lepira ko na lebut ko na menuruna jadi mulai sini terus kasi acir waktu ko macam itu ko alay acing juro mga carihan kamu la cirohana nak besohon na sa imajaw di lepung gimaray di balian ni Jolmay Tanga cirohana to. Dia bisa imana rumang gugoy bukas si. Saya digugoy. Saya si rohana mirangau. Dia mulai makoding edakon. Sudah na sana madokon hata. Dia ku hodo sudah anak kon edakon na burju. Tinggani bana di pature. Yes, kang adong naman litik. Jadi isu de kolan alani parbuai ni tangyang ni edakon. Parpuin tangan dan di bawah mana semua pengakon di mana matangi yang di bereng comai alai yang bodi tuhani tanyang di mana tulus taripat umma pare de taripar pertanyang taripat cipar bueni nani ulana nadinggani i mahaburcun dari amunai unang dia kokam so anaknya
sudah. Jadi sudah na pangalahon ni dakon na dengan naudi waktu di ngolong. Di rumah mutong. Para minggu ibana, mar minggu kita. Pertanyaan ibana alai nang pedi bagasar hana mungkin lebih tingkat di anang peta bagajang gajang. Ang memang daksiat tulus ni rohata. Mau dulu cari cium pui mana mulo di gereja kami ngarede kunau dan mata pun bertanya tak betul mulo dah anu dan jadi doh tahu terus doa dakon asal adong mari bagasar rohanyon tetap ikon pardino tu doa las hula pesen nagasari bro ikop pawonyo do tuau Mateda, semua ni makasirangan selamat jalan maju hidup sudah wujud. Di bapakku sini John apa nak peletang isok, udah gua kabang. Gue berku dah bang. Jalan sebelum masa pion. Oh dipikiri, alena pulau dokot tuh, bereng do tikini, matpanik ko di luhung. Ipat orang sesong nono itu roda sesong busuk kupas sesong oni. Ipat orang lo tuh apa atau saya dapat mama rokak misal tim dipudian ni edo. Unang kulagang guroham, gudang go nama kaholangi ho. Jala Tuhani dia holongi do bapada, yang nama budaya bapa. Dia ke abang mon nang hami, tetap do holong nami. Saya di rumah itu masih dilihat bagi kita kapas pasuna, diramo kita salhuna, ba tumpe, ba napuran tano ranking masih ranggungan, ba tupiak kabadat kaino kabapa, pada udah waktu titik kena nero, motor kita masih gonggongan, ya dibanding kita mau lihat di mana kita. Ribakom, mulai siang magudang doa, umakku na jolo. Ursiani persen nagasali. Jadi mulu arong pacon rohanion teror waktu bapak kulo tomak mangaluan. Kalau sangon namuruk pe pucet nainan pabua mainenge tomak ku romak sipo nangalusi. Mana batu son. Jadi mulu nengarang perlu tikina mas kasih ulang mona ada torok pinu. Bainong masih nong malakon. Anak-anak tante nyomak ku doon. Siyan nagasari. Yung makko pe, nakay do. Inom ko to son, marsinong inom mahalahon na dua. Jadi molo sa na juk na anak. Tuwa tino ka ko na dito ro makko may ada to ro ko. Tur may nong ngay boto na par dia. Yo kapaw pumon. Asal madong. Asal boy. Tu perbilajan nami tiap minggu. Makko petong di sini hatanay. Di magurang mo si, magurang maiba. Marasa ko tang maiba. Jalan rumah magudang na do, bapak ni si Rosa. Jalan au, yang maro mabiau, marasa ko ta. Kamu pergi tu na hinang, bayi mau lorok bed patung tuang mak. Jalan itu pada dia tuau, bulujuk roa, kinasi mak. Bulu nyelusan hata tak berdosa, alani burjunion. Diau, putih udah bonenai. Unang may lahi tabon ni tuan, ima jami tanyo tuau. Memang tohodoi. Pinawa tu doangan, dapat bahatai. Inday mana tuau. Batutu ni naruaku. Hukur do di babasa ruaku. Alai bisa datiki. Masuk mau tubungan ni nama tuau. Merasa kota apa sodo masuk tubungan. Masih termasuk kau murah-murah di pikiran niku. Ada yang bilang ko ni mana tuh? Tutu hulu ya atani mana? Alai tutu hulu berguru kami. Itu sedih pukul on. Hulu salai mana? Itu di tiopau. Bekelami nadu ada nang gogo. Alanai mana? Maila rumah do suara-suara anak. Ala berbiar di mana? Jadi maila on mulai berencol mamekke. Memang apa pada tu tuh nabur curi mana? Tunggu orang hata nak keras. Sekitar roti ini mana ini tuh ulu itu udah nih di leleng mana leleng mau berguru kami di baru saya di pasal rumah tuh
Tapi saru paru hami. Saya mikir hami nengek. Ada yang nang dibagi jual mah. Ada di tekeruk pesra dua di hami. Pas mikir lamun dah dua ini lah. Masih butuh hami niku. Pero may mana unang bawa bigla kita. May mana tuh. Jadi leleng maleleng masuk di hari pertemuan. Si Use kurang sehat may mana 7 hari. Mula badur 7 ketua udah lenan dia. Perjolo-jolo bingung di situ tangan dua. Ayah nik. Mau baru kodang boleh atu jolo lenan tuh. Soal tangi sawah maka cinta tayangnya di baru aku. Kalau tanya tua buat jalan itu durung-durung ngai perjolo wae baru durung-durung. Roma tu bangku. Itu yang mau saya tanahku. Udah orang aku tikar minggu. Jadi malileng langsung kau di mana minggu. Permisi may mana tuangan. Tangi si mana? Kami pe sono orang. Lagi tua ino permisi nama anak tu aku pe. Nak kualusi alai besar aku kulo tahe. Kenapa paksa? Ni Roma aku so tikar minggu. Ino mula mana dia mau gari zero dah mana dia jawin dari mana tua. Wow di mana di saro tikini. Terus dawat dia nak tetai dong indah tuang. Dia baret dong. Nabur jual taksi orang kata perbiar madaku kata. Jadi cuma mesti dia tidak konodo perpun nabur juga orang kas. Nangolon juro hana budu roda. Ngibar tato nodo sahat dua jalan. Jadi dia mau nak kabapu kusule. Tiap pamu mabur joni no. Pariwakku nabur jon. Dangarang melipaku sama nabur juna. Bawa ayam. Dia cita dia maulon siap hari ini. Jalau dia tunggu bereng amuna. Itu amuna apa itu darah dia. Saya bereng ino. Molong hamolon. Sutuk terbegi itu dorpi inai man. Sono makatai dorpi ngaro aku. Ameroi mana bedo. Bahasa Batak na to di inai mana tu. Batu tu tahe ngaro. Ira potong ma atu garo. Ino terus ngomong ko tu amo. Biasa among ngon tarahado tu son. Dan kayak among. Tuan inai naro tu si. Jadi may boda-boda may berupani. Saat boda ni ujalo. Jadi tangyo tuan. Jadi amor kapopu ku sudah. Pariwakon na burjaya don alekon. Kodang si Tio, aduh maaf tuh sana. Baik.